ska ra le bala ka re e ntse ke part e ngwe hele ke karolo ya Mmankgodi sub district ra be re ne yalwa re ngathelwa sekidinyana kana sekidi sa tsela ya Gabane Tloaneng gore ka re se re mo thula gore le one re itsenye re dire mme tsele ga e le ho nkgonne e to hella e kopantse le motswa Mmankgodi jang mo karolo e re mo gone re dira yone tsela ya jaaka re biditse gore ke Mmankgodi Tloaneng Gabane mme retso yone tiro ya ka e dirwa le ke se go etlang thata gore le dire a gona le dithabololo tse e leng gore re tshwanetse re di atamele ka ko ntleng ga di tshahela mo go direng ditogamano tsa rona ka kwa lephateng re na le gore rona our main objective ha re simolla ke yone ya gore batho ba kgone go goroga go ditsheng tsa bone sa bobedi go a go nna le maduo kana beneficiation e tang ko morago ga dithabololo tsele tse tebe re di dirile tse di tshwanang le gone go gokaganya metsi kana dikgota go gokaganya tsone le tsone madirelo ka gore ha re dira tsela yana re dira tsela e re lebile gore benefits ga se yone hela e le nosi ya go nna le dikungo tse dintsi go tswa mo goreng rona re ba lehatshe ne re itebagantse le sone re tsongwa dikgotso tse e leng gore le ba lephatela lehatshe le bagane le tsone ke tiego ya batho go tlhabolola mahatshe a bone kgante le go tata gapiwa go rile a go dira tiro e go tla go tsone tiego eo ya go tlhabolola ditsha ke na le tumelo ya go nna yalo gore ha batho ba setse ba na le kgonagalo ya go tsamaya mo go tokagetseng le tsone ditsha tse re ntse re di aba ba ta kgona go ithaganela go thabolola ditsha mme kana setsha go se thabolola go na le jaaka sa tswa go bua go na le ditamelo tse dingwe tse e leng gore di a tlhokagala mme gone batho bone ha ba na le tshiamelo ya go goroga go ditsheng tsa bone go nna bonolo gore ba helele ba dithabolotse e ntswa go na le dingwe tse di ka tswang di saletse ko morago mme retso motho ba tla go itse ga gore kana tiro e ga se ya lona tiro ya lona ke ditsha le gone metsi jalo mme le ra tsela ga se gore mmemo go tla ba ka tiego mo diprojecteng tse di lebaganeng le ka re lona gongwe ga lena boitsanape ke tlhalositse ga ke simolola thulaganyo ka re ke ra supa gore re le ba lephata la ditsha le metsi mo re na le program e bidiwang land servicing yone land servicing ke yone e leng gore e re tela ka ditsela ha e re tela ka ditsela jana re le ka gore ha re tisa go servisa dikarolo dingwe tsa motse tse dišwa le ha ntse le tsere gore tse dingwe re saletse go morago go di dira mme ha re sona go di dira go na le gore re easy apo kana re thohatse go amana kana go tsamaya ga batho go ya gone go ditsentse ke gona ha ditsela tse di tsanang teng tsa mohuta ono re dirang gampe gantse re di bitsa gore ke di-link road kana di-access road mme re tshware lebeletsone tiro e ka ke tiro ka tsang lebaka le kae ka gore di setse di dule a ke re anong setse re o digetse 100,000 ba mo dikgweng la go tsana go e kae ha ke bua ka yone re mo go yone ya Tloaneng Mmankgodi re sa tswa go thapa re kontraka o leng gore re dumalane le ena wa go tsa kgwedi tse 15 months a re direla tiro e mme a e dira ka madi a kanang ka a selekanyo sa 246 million mme tumelo ko gore gone mo kgwintse o taba heditse mme tsela e na le bana ba yone ga ete e le nosi ga ke itse ha o nteta nka le ka go tshwara gore eta ena leng e phuthulle right tsela e kgone eta ena le ke tsela e botlele jo bo kanang ka 16 kilometers lesome barataro go tswaela gone ko Mmankgodi go a go ema ko tebe re hella teng ka ko Gabane tsela e ta ena le e tshalwa
ke tsela e ntseng e le teng jaanong e a thabololwa e tshelwa sekontere bo re go bitsang re batswa re go bitsang gore ke sekontere re tshela sekontere mo tseleng e mme ha re tsena mo metseng yone metse e meraro ye go a go nna le mo ko re tebe re tsenya le dipono tsa mokgwatlha di-street lighting gone mo tseleng e mme ra go dira le tsone tse di tsamaisang metsi a pula ba ba go bitsang storm water drainage go leka gone go somarela le yone tsela e le matshelo a batho gore re kgone go laola metsi gore a ye ko a tshwanetseng go a teng a se ka phatlalela le metsi re tswa re simolola o bua gore ne le setse le mo go Mmankgodi Tloaneng mme go tsentswe Gabane wa mentiona le Mmankgodi wa motse o nela go tsamaya jang gore le tsene mo teng thulaganyo yotlhe re dirile ka karolo tse pedi karolo ya ntlha ke yone ya go tswa Mmankgodi go a go helela ko Gabane mme le gone mo Gabane re helela mo tseleng yone ha sekontere se helelang teng mo bogampieno mme mo karolong ya bobedi re tebe re tsena re tswa gona ne re eme teng re ya ko A10 ya e tswang ko Gaborone to Kanye re tebe re tsena rena be re nna le lone legato la go gokaganya tsela e le Mmankgodi mme ao ke magato a go tang mo NDP 12 ka gore thulaganyo e re e dirang re dira mo thulaganyong ya TNDP e leng gore development plan e leng gore e ya bokhutong mo go tang ka March mme re tse gona re lebelela gone mo re tla itse jang gone gore tiro tse di dirang tse di tsamaya sentle mme di wela ka nako e beilwe ka gore borakonteraka ba re 15 months kgantele o tla le ra re wai go ne ga ya mahale ke kopangwa go mongwe gape a godimo re malala a laotswe re malala a laotswe re na le thulaganyo tse re di salang morago ba e bitsang project management methodology e re o dirisang mme dikgothaganyo ke di tlhokegang kgonne mme mo maikeelong a rona a gampieno a re a dirileng ba litho tota re a tumetse yone tiro e go simolola ko lephateng mme gongwe ke tlhalosa gore tiro e kana so re e dira re le nosi le bone ba le maphata a ditsela le ba ba lebaneng le bone ba na le sabe ba tao ba le teng ke bone ba tebe re dirisana le bone ra go nna le mo re go bitsang progress meeting monthly meeting re ta re kopana le rakonteraka mme ebile gongwe ke lebetse go tlhalosa gore re thapile le maengineere a ba ikemetseng bana ba batswana re thapile le ba tikologo EIA consultant or environmental consultant re ba thapile re mmogo mo thulaganyong re tebe re beile tiro e litho mme re lengwe e le gore ra le ka gore re tota re potlakele ke ya go tsaya ditshwetso ke ya go tsaya ditshwetso ka potako mo di-project tse dingwe tse di hitileng ga gongwe o itlhalela gore ditshwetso ga di tsewa ka bonya go nna le sekgoreletsi mo go tsamaiseng tiro ya mohutao mme re beile re malala a laotswe gore re tere kgone gore re hitlhelele maikaelelo a rona go tisetsa batswana thabololo e ya tsela ka nako ebile re sa heta madi a beilweng ra tso ke sa itse rana le dikitso tse mme hela le tse tsela tse dingwe tse e leng gore di a go ama go ka la bua gore tse dingwe saletse di tla go sala go morago bo metsi ke tsa re ke ngwa tsone la go tsone ha le bile hela di ka dira mo nakong e kae tsela e re dirang gampieno ga e teka metsi ke ya ke ne ke bua gore e create access to those two communities or 3 villages ya metsi re na le thulaganyo e re dirang e leng gore go na le tse di tsweletseng go na le tse e leng gore re di akanyeditse mo lenaneong le le tang la dithabololo e bong NDP 12 mme kana di dintsi di turu le sepatšhe ga se kgone go ka re ka
ga dira dikeletso tsa rona tsotlhe gongwe ke he se kae ha re tsena mo re tsa service gone go dira ditamelo ko bathong go isa ditamelo tse tsene tsa lehatsi ko bathong re di kgaogantse ka mehuta e meraro go na le re e bitsang full land servicing e leng gore re dira sengwe le sengwe mo ditsheng tseo re tsenya sekontere re tsenya metsi a go paleswe re direla ba metakase re ba nela madi gore ba tsenye re tsenya dipone tsa mo mokgwatheng re tsenya le tsone ba di theeletsang be re nna le e nngwe e re bitsa minimum land servicing eo yone e kotase in terms of gone tla intshwarela go eta ke e kotase mme tebe re dira e le mehuta go gopa ha re gopang be re tisa ditamelo tse di tshwanang tsa metsi gore batho ba kgone go na le ditamelo tse ba thabole ditsha tsa bone mme hela ha nka go ha madi a dirang tiro ye ke sa tswa go bua ka yone e leng gore ra re ke minimal land servicing madi a yone a simologa hela mo setsheng go simologa ka 10,000 go ithelela ko go 25,000 go tisa metsi ao mo setsheng se le sengwe hela le kgopo eo go laola gore dipalo di ka hetsa setsha e ya full land servicing yone e madi a tswang go 175 go ya go 190,000 per plot re tsore tsana mo nakong e leng gore mo go yona nong re maranyana a mašwa re dio tse dintšhi tse dintsi dipone tse di tsenyang tse re tshotse ke tsa mohuta mang dipone ba gaetsho motswana kwa gae re simolotse go tsenya dipone tsa tse di dirisa marang a letsatsi ga le go epela megala nnyaa ga re epele megala re simolotse go tsenya marang a letsatsi kana ga we should go green le gone kana ga di dirisa tsone tsa marang a letsatsi di hokotsa le sepatšhe sone se e leng gore o ta tshwana ke go nna o duela bili ya teng mme gongwe ke ga se kae ba le etile tsamaele ka ko molepolole re na le ene re sa tswa go hetsa ya ko metsi mothabe block 4 e leng gore le gone re sa tswa ke full land servicing re tsentse dipone tseo tsa mohuta o mo ditseleng tsone mo dikontere re be re nna le ene re sa tswa e lengwe e leng gore ta ga e wela ya mo pane block 1 e ne re tsenya dikontere le tsone dipone tsa mokgwatla raetsho a ke tse monetsa go phela ntse re kgaogana ke tsa gore re tswela pusinya ya rona gone ha se rayang ka maikaelelo a ga goromente mo go tlhabololeng botshelo jwa motswana ka bokhutshwane raetsho goromente thulaganyo ya goromente ke go bona batswana ba tshela sente re leka go ntsha dikgoreletsi tsotlhe tse di ka dirang gore motswana a hume a itirele ebile a se ka sokola jaaka no go ntse ko tshimologong ga o tsaya sekano sa rona ra re batla go bona sustainable women development re le ba lephata re ama tsone tsa tiro ya dithabololo tse re di tisang mme gongwe ke toga ke wela ga o nteta ke bue ka modiro wa ka moso gore modiro wa ka moso jaaka o sa tswa go bua o toba o tshwaretswe ko motseng wa Tloaneng le lemeleta le relela ko motseng wa Tloaneng mme mo motseng o re tebe re le mo letsogong la Molema ha o heta ka motso o ya Mmankgodi mme moleto o simologa gone ka nako ya bo 11 mme tsholela go gore ke rotloetse batswana ba kgaolong eo ba leke go iketetsa ko moletong le bona ba ta ba bone tshimolodiso ya tiro e ba sa bolong le bona go emela ke tsela gore e tare letsatsi ka mosola go phirima ba kgotsogetse gore nyame ke nnete tiro ye ga se dinaane e ta diragala ra tsore le bogetse tsa tswela ntse le tshwere jalo tsa motswana ha le nteng a utlwe one molaetso gore a tamela le ikitletseng le go bona se e leng gore puso ya lona ya le se direla we se utlwa go bona gape mo nakong e tlang a re kgaogane gone ha le yone in context ga mo go le pusinyo ya rona nna le maitsiboa a itumedisang